Aye, nakabheka master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Thai Kairola, Baka beef ya Tshinya Vantshwa and the Gagash. Yeah, so previously, I'm showing if you enter a video. Now, of course, Gagash and Africa avula Tshinya Vantshwa ku and already I kombisini ka the previous video. Yo leo, I mean, Tshinya Vantshwa Africa enter TikTok anga fa kombisa ku loko Gagash continue na beef. Ya ku ngurhungeni December, so we have an update about that because ka siku ra namuntlha of course ra ti 3 ta October fike hi vona Tshinya Vantshwa fika posta on his account afika tagga that post ya Gagash as you can see. So this post I tagga kula yi posto hi ti 2 loko kha rhuketeriwa of course Tshinya Vantshwa. So fike hi vona Tshinya Vantshwa fika hlamusela ku Tshinya I Kuban Shem kasi yi fikini u vula yini, i vula the 2 beef songs of course leta nga bifa mutswari wa Gagash timbirhi ku na leya mageva swi la ku yima hi milenge and then ku tlhela ku va ku ri na the other one mana Gagash ta teka n'wana wa rila ta teka n'wana. I like that one to be honest. I like the beat yi na vunyimpi xikarhi yi na vuzavalazi xikarhi na ya vuzavalazi xikarhi. So I like the beat, so hi swo sweswo i tlhela kombisa ku ni ta n'wi phinde December as you can see December ka Tshinya Vantshwa na Mr Post ku ta ka na ku vele ka line yin'we man. So no hlamula ku why Tshinya Vantshwa a nga dyi rhandi Mr Post vele ka line yin'we Tshinya Vantshwa wena Mr Post mi opereta ku fana ku kani very munhu a nga chuzeriwi mara Mr Post a nga dyi koti Tshinya Vantshwa na swi tiva very ni ti rhandzela murhangaphandla Benny Mayengani. So hayi hi sweswo yi ta yi sukeni swinene hi leswo a heteleleni hi manejara ya Papa Rhulani. Say